U Samla Ivanshan Nongrum na Sacred Heart Boys High Secondary School Maulai, ulawan haka kerdan kabaar, haka top 20, haka exam SSLC kabala penya jaka embos, kabaka risol lapan mi haka santri yayong. Halur kani ka jingjob jong u Ivanshan Nongrum ula ay kaburam siya ublay. Uloong baka jingtri shitom ka jong u, ringkat ka jingduway, kalong ka basayso. Ulayat ho ba upulot nyokanta kapor manla kasingiban pulikan, kata na du kabasdang kasnem. Siya ang ay buram ya ulay talakan rat. Belawan namar bakani kacing job sa nga si katong kaday na kacing nakadaw ba ulay ma u kaday na kacing sa jung kamera tisti. Ngai tiru ya kani kacing job sa nga siya ime ipa sa nga kiba ladon pernah kati hajat bela kersan lam yang nadu pedang red hadu mentar te kacing job cunga kadairu nakadaw jom kinoi kai school cunga kibra kai tebit kat ka bakila isen ya di principal dat yaki param kelas ru kibra kersan lam yang bat ya baro kibala kersan lam yang kacing dua juki bat kibra yarap yang kini selesai kat Hata sisni akre ba ingeu kenta sisni kam long krem pep man ka sini dai man la ka sini akre ingeu kenta la dang ala dai la dang la haka halasai ka sini pat nan bersyang man pendap ke bang ala no dama la ka sini nadu pas sedang muslim hadu menakut nyai minop kadai kecing minop ni pat kecing duai ba yarap yang alam bos kecing lek chung ulai kayang kesem jengah kadap de kecing keku nama kecing lek chung u te kontahi ni hapan kumpa kecing ngungu bat pi hakin lagi por menta kecing seni kidang kemroi te ngaruh ngkwa ban lek ilakan kam kejam ban yarap ikibri ban kring ikibri sya ulai ka message ke bang aku aban ai kalong kajing pulai juni kalong pun ka marathon nimla panjam syaka bukut hasil senjam jadi penjat step suki man la kasini man la ka ya indai kajing tu kada indai ni dai badan han jabing juni ni dai ban penkut ni dai ban ya halak kat bela naklem kami lenti ban ya kene kedang masih dua be yo blai ai bekerja cuma kan mau kebuka ngalek bekat ke bola te kontak ke ngasih ngam klaim kerman hira ngasih ngam klaim der dengan yo ikan kedang tengah air nanti yo blai kata ke buram dero ba ngam klaim rekam ngap rekam tak kerja kerja sibuk ban iki bangam setu nanti kai tak kita ngam klaim rekam dan mobile phone ya tak gai nampek madu malah andre ngamda syanya tu namat kadai nak kaji kai jungkin kai hi pernah kakot hi keba lah penyerap ini bebaskan ya mentah ka lentia cuma kalong ada ublai ibit yang kuat belong riunang